Tokani kalong kajing pensyai lungkot nak menta kibawan jingseng saka jingseng KGP sinot sepngi kabar pusau hakabalang rangasken. Kasunong rangasken kajengai kumbaat pusau kilometer iay na Shillong. Kadon halenti na Shillong sa Maungap Mairang Road lengba ka National Highway 44E. Kajengai tang kumbasau kilometer sa pangsepngi na kasunong Maungap. Kumta na mata kidukot bagi delegates kibawan na kitan Shillong kinya sa Maungap so yung road laro banpoy siya rangsken na maukotem lengba kasurok National Highway bypass tangba kasurok kakamret na maukotep sa rangsken kibawan na Maungap Balat Road kinya sa pangsepngi na Maungap so yung road kibawan pat nakatan Mairang na Maumaram kinya nakasurok so yung Maungap National Highway 44E. Te kani kalong nakabantakid kat bagi delegates. Kibawan na do kasan nre bat nyo tarik. Te nakabanta kibawan sa kijing isang patbapat hakajing isang KGP sinot set ngi hakasi utray hakapratarik banabalay arhajar apun rew lapun bet kumne. Kabanengkong kibawan nakatan Mairang Maumaram kinyat bet na surok bypass Shillong Tura Road siya maukotep lengba ke entry number R bat ke entry number line. Kibawan na lungkoy na nongspong na soyong kinrong siyak surok ba Shillong Tura Road siya maukotep. Laro bandrong nakasurok soyong Maungap siya kapor kanday biji hakasi utray. Onom siya siyo banyat kali na surok soyong Maungap hadin kapor kanday biji menstem hadu bandawai kajing isang sinan. Te kibawan na Shillong kinyat na lat maureng nakalunti Shillong Tura Road banpoy sarangsken na ke entry number 1 na loay. Kawipan kibawan na sora na penusla kinyat sa surok nyomail o par Shillong salat maureng syadu rangsken na ke entry number kabanungkong na loay. Laro banyak na kasurok melim pembon siya Maungap bat boot ya kasurok Maungap soyong National Highway 44E tangba kasurok kakamkem na melim siya Maungap. Kawipan gitu kibawan nakatan mausenram makorwat suaban poi hamautlang kata na kasunong wa lengkin. Kinlat syapang sepngi nakasurok lengkin ramklang syawa rahaw banpoy rangsken. Kasurok tumay kabajantam. Te nakamantang gikarpas pan gikali kwayar kinong ruway revival kibawan nakatan Shillong mautlang kinlet bet siya Maungap siya kasurok Maungap soyong National Highway 44E banpoy siya gi-reserve parking. Kikarpas kikwayar kinong ruway revival nakatan Mairang lungkoy nong spong kinrong bet siya kasurok soyong Maungap habaro kisngilong jingiseng. Te ya kibanmi ang sabatay ki traffic police bat ki volunteers. Te knang banglay nakajing dhengkali nakajing mensaw bat nakabanta kajing bet jing biang lang. Lakarpat ban bot runti ia kita kijing penbait. Ka presbytery mauplang bat kabalang presbyterian rangsken ka kotsmo bahaya barot sa kajing isang patpa joga KGP sinat set ngi kabaar pusaw hakabalang presbyterian rangsken hakapratarik banabalay arhajar apun rew. Ni paru hangne kajing kerku kerdo ba kajing duay ba pinwan sup lech sup. Ken maulang banduay nakamanta ka lech kawan bat nakamanta kajing isang sinat hi baro kaway. Kerku blay ya baro